Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje uyokhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ngingaphuthisi iy'ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke i-button usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje laphana umlisa-ke we-M_K laphana-ke ugcine-ke ephumele obala-ke laphana-ke wachaza-ke laphana kwavela-ke nesizathu ukuthi indaba-ke i-M_K ingakwazanga ukuthi-ke isebenzisane-ke ne-I_F_P na-ke laphana ngenkathi-ke kusabanjwa iy'ngxoxo kuqedwa kuvotwa-ke laphana-ke ze-G_N_U laphana-ke. Waveza-ke konke nanokuthi-ke uZwane-ke laphana-ke uxoshwelani-ke, wavela-ke nephutha-ke alenza-ke laphana kuzondalela ukuthi-ke uZuma-ke amxoshe-ke laphana. Kodwa-ke angifuni ukuthwezwa ngami-ke mina phela nje into enza nje udlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke. Engizosengicela kula bantu masuzwile-ke le video le, ungene ema-comment section for usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ucindezele nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti elimnyama-ke leli ukwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje la engisazoyifaka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Sebeyazi ontaba kayikhonje ukuthi uZwane uxoshelweni. Angibatshela ukuthi uxoshelweni kuZwane ngoba abazi ukuthi uxoshelweni, bazi ukuphikisa incwadi ayinawo watermark, i-signature i-fake letter. Abantu abaseqenjini abangazi kwenzakalani ngeqembu labo, if you keep them updated yazi nina sho umuntu ethi uyanizama ngene ehlathini kakhulu. Uxoshelweni uZwane, nanso-ke into efana ngiphendule manje. Icala likaZwane, uZwane ngesikhathi ukuhlela ama-negotiations, uZwane uyena umuntu oyinjini yeqembu. uZwane uyena umuntu obetshela umongameli uNcamalala ukuthi aye kumuphi umhlangano. uZwane wadukisa uNcamalala wamshonisa emhlanganweni o-wrong. Umhlangano o-wrong wawuphi na? Umhlangano owawuse-Richards Bay. Wayakhona uZwane Richards Bay emhlanganweni, wayisa uNcamalala emhlanganweni. I-I_F_P yalinda 4 hours. So-ke into eyenzekile manje i-M_K isithe Zwane wena umuntu o-responsible ukuthi iqembu lingakwazi ukuthi lihole i-province ngoba walindisa umkhuleko wohlangano nomongameli wa-I_F_P nethimba labantu lama-negotiations le-I_F_P u4 hours ehhotela. Yasithi M_K-ke Zwane wena uzophendula siyaxolisa kwi-I_F_P, siyasho ukuthi wena obu-responsible ngokuthi uholele iqembu eyibini. Ngakho-ke sikhomba indlela mangede sixoshela ukuthi ngabe iqembu liphethe iprovince ngoba i-I_F_P yeza ey'ngxoxweni ze-M_K yabenzela phansi. So i-I_F_P ayinalo icala ne-M_K sithi ayinalo icala. Njengoba i-G_N_U izowa nje khona okuzokwenzeka abafana lindelani njengoba ngeninikeza nje ngempukane zihlaza ukuthi i-G_N_U iyaqhaqhazela, i-G_N_U iyanyakaza, i-I_F_P ibuyele ekhaya njengamanje. uZwane uyena owalidela iqembu eyibini ngokuthi aholele angayisi umongameli emeetingini, ahambise umongameli emhlanganweni o-wrong, angahambisi uNcamalala la ilindwe khona. Siyabonga Ningizimu Afrika.